الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Naya surga nasibawai papi nyaman nau papana pun nai tau masalawae nan nia tau mapasalamae enrenge tau mapabarakae masari pangulukam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang agama sakinan ya apa salamaki enrang ya apa barakaki masari pangulukam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba sunnah puang Allah Ta'ala puang masar Makkah masarilino na masar Makkah masematiri akhirah. Wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad واسمه شيبة الحمد حملت خصاله السنية. Dari mundrin dari tupu ada Makkah daina iya pangulukam Muhammad anakna Abdullah na iya Abdullah anakna Abdul Muttalib Patular naritu Syaibatul Hamdi Betuanna wawang ripoji ampe malabikna. Walamma arada Allah Ta'ala ibraz haqiqatil Muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Nayari tu napuelok napuang Allah Ta'ala panasaya ke anta jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya panasai tu gunna lolong nyawana nasabat cayana nan ya sifat-sifatna. Naqalahu ila maqarri min sadaqati Aminah as-Suhniyah agana palerani turpuang Allah Ta'ala lorin rori purndrangiye poleri pambermanan Siti Aminah makun rai macaya punanae wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaka qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Napolaitoni indokna Nabi sallallahu alaihi wasallam maril patinrong ripawangin itu makadaya majapun naritu tampui pangulun nasininna alange dan niade ceng kami nama labikna tauli pancajiye wasammihi idha wada'ti Muhammadan li'annahu saduhmadu qabah asallallahu itu Muhammad rekumati mujadiyangi nakarna majapun naritu narasi poji-pojing ide cemati mondrinna. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات سنية نانكير نبي صلى الله عليه وسلم تسك أنت جننا نن يا أمبي أمبي كدونا
taupun nanya sifat-sifat matan renan ya sak malbi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal hayad wastawadu yakhsifuna ala wa yarka'u thawbahu wa yahlubu shatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nang kena bitta sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri nan ya marja pakatuna ale mutut jai ila pikajena atena mutut tepang ipakianna nan ya la mutut perla idadikna bembekna andrang ya le mutut teteng wili sepolana. ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائزهم ولا يكفر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه. Napuji mutoi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai miskinnya nan ya tudah mutoi siba menanro nan ya nasira mutoi tau malasana nan ya napatapwa mutoi tau matena nadi are natunai Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai napan rasa-rasa kasih singang nan ya amalan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.